салом тамошогарони шабакаи олами харид ва фурӯши мошинҳо. Дӯстони азиз, дар навори имрӯзаи мо шумо он мошинҳое ки шумо дар комментария зикр карда будем, он мошинҳоро мо пешкаш шумо кардем ва якчанд бародаре ки оиди мошинҳои советский наистабад. дӯстон бо наздикӣ ҳамин хел наворе ки шумо хоста будед ки танҳо советский мошинҳо бошанд, ҳамин хел мошинҳоро мо пешкаш шумо мегардем. барои ҳамин то охир наворо тамошо кунед ва моро дастгирӣ кунед. ссилка ки дар комментария мешавад ҳатман дароед ва наворо дар шабакаҳои интернетӣ паҳн кунед. рафтем. инак дӯстон, пешкаш шумо Hyundai Grandor соли 2007 3 сол шудааст. коробкаш автомат, моториш 2.7, нави сӯзишвориш танҳо газ. мошин воқеаст дар шаҳри Душанбе. кузаш седан, приводи мошин пеш, рангаш сиёҳ. мошин ҳаматарафа зура барои худм тайёр кардагием, гуфт соҳиби мошин. документош 12 моҳи дигар, тренировкаш ҳам 12 моҳи дигар муҳлат дорад. дискош R18, губқават, монитор, задни камера, ҳама фарош ксенони. ягон BMW Lexus ваз бошад, алиш мекунем. савдо ва алиш мешавад мошин фурӯхта мешавад бо нархи 65000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 435000 рубле мешавад. мошин дарунаш тоза, ягон камбудӣ надорад, чоткачай, хирошидагиам нест умуман. барои ҳамин занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед ва дӯстон фаромӯш насозед, ссилка ки дар комментария мешавад ҳатман якбор дароед. инак дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ. дуюмин мошин Opel Hatchback соли 1997 истеҳсол шудааст. дискҳои престижни, коробка механика, биомотори 1.6, нависӯзишвори газ ва бензин. приводаш пеш, рангаш чигуне ки мебинед сирхи ҷигарӣ мебошад. мошин воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. газ, бензин, кондитсионер дорад, 2 дари пеш, электропакет, 4 баллони нав. ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар. харидор боша бо савдо мешавад. дар болои капоти мошин имо WhatsApp Viber дар ин рақамҳо ҳаста, гуфт соҳиби мошин. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 34000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 228000 рубле мешавад. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. чигунае ки мебинем, мегзарем ба сеюмин мошин Opel Astra G мебошад. соли 2003 мебошад. коробкаш механика, биомоториш 1.6, нависӯзишвориш газ ва бензин мебошад. приводи мошин пеш, кузаш хэтчбек мебошад. рангаш чигунае ки мебинед кабуд. мошин воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. срочно ин мошин фурӯшия, гуфт соҳиби мошин тенҷа, ягон дард надорад, газ евро 4, борт компютер, автопилот 10, аэробаг дора, баллонош пачка, 1 сола ҳуҷҷат дора, ходовояш нав кардагия, мотор соатбарӣ кор мекуна. ин мошин фақат мешини ҳай мекунӣ, ягон расход надора, намекунӣ, гуфт соҳиби мошин фурӯхта мешавад бо нархи 38500 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 258000 рубле мешавад. савдо ҳам мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. мегзарем ба чорумин мошин Opel Astra G Universal Opel Caravan. яъне дӯстони азиз, соли 1998 истеҳсол шудааст. коробкаш механика, биомоториш 1.6 мебошад, нависӯзишвориш газ ва бензин. мошин воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. срочно Opel Caravan соли 1998, газ, бензин, ҳуҷҷатош то охири сола. илтимос мошинхари аниқ занг бизан. барои суннатӣ шудан 2 сум мефурорем. итари фикре ки дори гов савдо намешавад, гуфт соҳиби мошини. суханҳои соҳиби мошин буданд. дӯстони азиз, мошин фурӯхта мешавад бо нархи 33500 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 224000 рубле мешавад. барои маълумотҳои бештар занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, мошин состояниш аҷоибота, ягон камбудӣ надорад. барои ҳамин занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. инак дӯстони азиз, пешкаш шумо Mercedes-Benz S-Classic соли 1999 истеҳсол шудааст. коробкаш механик мебошад, биомоториш 1.8, нависӯзишвориш газ ва бензин. мошин айни ҳол воқеъ аст дар шаҳри Душанбе. приводи мошин қафо мебошад, рангаш кабуд, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидор аниқ бошад, занг занад, боз муомила мекунем. дар болои капоти мошин муомила мешавад, гуфт соҳиби мошин фурӯхта мешавад бо нархи 52000 сомонӣ. бо рубли русӣ гардонем 348000 рубле мешавад. барои маълумотҳои бештар рақамҳо дар рӯи экран занг занед ва маълумотҳои бештарро дастрас намоед. дӯстони азиз, дастгири моро фаромӯш насозед, ҳатман наворо дар шабакаҳои интернетӣ мо WhatsApp ва дигар ғайраҳо паҳн намоед. мегзарем ба мошини навбатӣ.
دوستان عزیز، باز پیشکش شما یک مرسدس دیگر بنز اس کلاسیک سال 1994 استحصال شده است. کاروبکش مکانیک می باشد. بیان موتورش 1.8 نویسوزی شورش گاز و بنزین. ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه پریودی ماشین قفا می باشد. رنگش باکلاجانی تاریک می باشد. گذشت سدان سچکات سویت تیمنی باکلاجان یورو 4 دیسکو рамашка чехол чорный салон магнитофон монитор ходовой 100% می باشد. люк دارد. кузов объемный. ماشین فروخته می شود با نرخ 30000 سومانی با روبل روسی گردونیم 200000 روبل می شود. برای معلومات های بیشتر دوستان عزیز زنگ زنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. ما باشد میگذاریم به ماشینی نوبتی. دوستان عزیز پیشکش شما باز یک مرسدس دیگر بنز یک کلاسیک می باشد. سال 1993 سال شده است. کاروبکش مکانیک می باشد. بیان موتورش 2.5 نویسوزی شورش دیزل یعنی که سالارکا. ماشین واقع است در خودجان پریودش قفا رنگش سرخ باکلاجان می باشد. گذشت سدان ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. گفت صاحب ماشین فروخته می شود با نرخ 21000 سومانی با روبل روسی گردونیم 40000 روبل می شود. برای معلومات های بیشتر رقم ها در روی اکران زنگ زنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. چگونه که میبینید دیسکوش پرستیژ می باشند. دوستان عزیز سلکه که در کامنتاری میشه از همه شما احترامانه خواهش در اومده رجیستراسیون کنید و شاد بگذرونید. شما میتونید بونوس بگیرید. میگذاریم با ماشین نوبتی. ماشین نوبتی اودیو A4 سال 2008 استحصال شده است. کاروبکش автомат نویسوزی شورش تنها بنزین ابیوم موتورش 2 می باشد. پریودش پیش رنگش سربری است. ماشین واقع است در شهر دوشنبه در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. گفت صاحب ماشین سالن چگونه که میبینید کوژنیا پرستیژ همش قاعده‌ای است. ماشین فروخته می شود با نرخ 60000 سومانی با روبل روسی گردونیم 401000 روبل می شود. برای معلومات های بیشتر رقم ها در روی اکران میشن. دوستان عزیز زنگ زنید و معلومات های بیشتر رو دسترس نمایید. ما باشد میگذاریم با ماشینی نوبتی. دوستان فراموش نسازید از همه شما احترامانه خواهش سلکه در کامنتاری یک بار دارید. اینک دوستان عزیز پیشکش شما دایو نکسی سال 2010 استحصال شده است. کاروبکش автомат ابیوم موتورش 1.5 نویسوزی شورش گاز و بنزین. پریودی ماشین پیش می باشد. رنگش سرخ جگری می باشد. گذشت سدان ماشین واقع است در تورسون زده. ماشین در بهترین حالت تکنیکی قرار دارد. سال 2010 یک سال داکیومنت دارد. 4 بالونی نو گیدراولیک رولش موتورش پرستوی گاز بنزین خلاصی گاب یگان کمبودی ندارد. گفت صاحب ماشین فروخته می شود با نرخ 29000 سومانی با روبل روسی گردونیم 193000 روبل می شود. برای معلومات های بیشتر رقم ها در روی اکران زنگ زنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. دوستان عزیز навори мо шумо дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки то охир наворро тамошо кардед ва моро дастгирӣ кардед. як ҷавон ташаккур. дӯстони азиз миннатдории худро ба ҳамаи шумо баён мекунам. аз ҳамаи шумо аввалан эҳтиромона хоҳиш ки силкае ки дар комментария мешавад дар омада регистратсия кунед ва чотона пур кунед то ин ки бурд кунед. дӯстони азиз ба ҳамаи шумо сарбаландии хонаободӣ тани сеҳат имони мустаҳкам хоҳонам аз ҳамаи шумо боз эҳтиромона хоҳиш ки дар канал обуна шавед ва зангулачаро фаъол намоед ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. хайр дар паноҳи алло бошед. қасри заррин безани хуб кулбаи вайрона аст. дар биёбон баҳри мард оғӯши зан кошона аст. вақти ҳар марди накуд дар зиндагӣ ин зан аст. дар зиндагӣ гар зан набошад мард ғамхона аст. зан бахшад мардро шириниҳои зиндагӣ. ҳар ки қадри зан надонад аз хиёрат бегона аст.